Ütüye gününen bugün bu Октябрьская нехилекке кырдягас ытыкчыркыакка атырдяк айын үһүс күнүгер таатта улуухун муниципальный терилитин Михаил Михайлович Соров администрациятын күүһүнен бээлерин багат төлөрүнен бу Платон Алексеевич Оюнускай тиһек народун кыттаманна келен тылытен барастыласпыт майор балагана диени өрөмүөннен бу биһи аймак бу күн бары мустан арас улустартан нехилектеттен мустан бүгүн манна бу балагамытыр мустан билсебит онна туох бу балаган сөбүтүллен олокко кирен музей туогар басбилитигер кирен букурдук музейде бигини өйөбиттерин бурдук камсаахан такыбытын бүгүн өрө көтө бахарсык таакпыт кепсетиек таакпит онотон биһи коскайдар майор сыжааннарыттан макталбы моңурахук. Onu senece ebenettekka bu автономия сүйсылының сибәстен, onu Оюнускай атының сибәстен, bu бihege qahanara ulut, hüsçe hılınara ettüger ığıllıbıt bu Kulukovskay aymaqta, mayor hücanlara bari bir manlı konullan, bölük ahan, beyverdin kıtta bissihen, sanaca bissen erebitten, ol bıhıtınan, ol sitiminen opsayından bihe bu konullanmıt, bugün aymaqtar bıtın, urular bıtın, bu Mayor Kulukovskay, Mikhail Ivанович Kulukovskay sıcanların, oğulara bolamıt bissihi günün bugün bu üst çıgılağa oğurarı sıcalıktın.